ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ भारत सरकार मणिपुर की अपुनब के सक्तम कायरप याब थबक लौखलबदी मियाम की इहुल खंगना चपचाना सरकार असिना थेंगनगनी हाइना सरकार की वंगांगलोई मिनिस्टर लेटो हाउकिपना हाइख्रे अमसुंग बॉर्डर पिलर नंबर मरफुक माथो यंगसिंब लाप भारत सरकार के मिहु सिंह कोथा खुनौद थुंगदुना हाना लेरमी हारिबा बॉर्डर पिलर नंबर मरफुक माथो यंगसिनख्रे हौजिक पाव संदोकना पिजरी भारत सरकार मणिपुर की अपुनब की सक्तम कायरप याब थबक लौखलबदी मियाम की इहुल खंगना चपचाना सरकार असिना थेंगनगनी हाइना सरकार के वंगांगलोई मिनिस्टर लेटो हाउकिपना हाइख्रे ngasi all secretariat leba minister gi office chamber da pangthopa pamusinga unaba aduda mahana makhata na haikibada framework agreement da yawi hairiba nagabu special status pibagi wafam aduna manipur gi apunba gi saktam kaibagi wafam lairoi masida miyam na mi pai biganu framework agreement ke chap chaba warol hojik fawba manipur sarkar da khangalakpa laitri karigumba bharat sarkar na manipur gi apunba gi ngamkhai da kairakpa yaba thabak laukhalaklabadi miyam gi ihul khangna sapchana sarkar asina thengnagani haikhe महाना मखा तालदुना हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना ngarang media da phongdokhiba wafam adu yaningdaba phongdokhi handak famkhiba assembly mifam adu business advisory committee gi ayabagi matugena sitting ani laikhibane mamangda lerama sarkar gi matamdadi lebaki aruba phibamda leiringai assembly sitting nomakhak laikhiba yawkhrabane हौजिकसु लेबाकी अरुब तंजा लाक्लबदी मतम अमदा हेक्टा असेंबली मिफम कौदुना खनबा याई ऑल पॉलिटिकल पार्टी न लौखिब वारेप अदुमक असेंबली मिफम दा खनदुना मणिपुर की अपुनबगी सक्तम दा ममांग दा असेंबली लौखिब वारेप अदुमक अमुक हन पुन्ना सेशन न वारेप लौखिबनी मसिदा मियाम दा लाना उहनबा याबा मौंगदा पॉलिटिकल पार्टी सिंगना लाना संदोप तवनिंगजे महांगना मणिपुर यूनिवर्सिटी की मतंग दा पल्लदुना वाथोक असिदा हौजिकटी असेंगबा अमा पुथोकननबा इंक्वायरी कमिटी अमा सेमदुना थिगत हननबा थबक लौखतपा हौख्रबनी मी अमाबु ट्रायल तौदुना चराक पीबा यादबनिना बेसिक मथक्ता इंक्वायरी असि चथबनी यूनिवर्सिटी असिदा हानगी फिबमदा हंजिलकनबा होनबदा मियामना मतेंग पांगबियो बॉर्डर पिलर की मतंग दा पल्लदुना हौजिक यूनियन गवर्नमेंट के मिहु सिंग लाक्तुना स्पॉट इंक्वायरी चथरी मसिदगी फंगलकपा रिपोर्ट के मतुमिना सरकारना फिरेप लौरकनी मणिपुर लममांग यारो हैबसी सरकार की चपचाबा फिरेपनी इरमदम गिदमक फम थादोपा सिंगनबा फाउदे हाइखे पार्टी रिगार्डिंग मोसू ओइगेरा मोटागी यूनिवर्सिटी की मतंग ओइगेरा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की ओइगेरा पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग तो कांदा मणिपुर दा लेजरीबा पार्टी लोइ लाए एक्सेप्ट कांग्रेस ती लाक्ते लेबाक की इशू लाकांदा कनामतगी कांग्रेस नते बीजेपी की नते अखोय मयाम की पॉलिटिकलाइज तौदबा अदम बच्चुमना अखोय थमोय की ओइबा अखोय की इरमदम इरेबाक कन्नबा नुंसीबगी पोतुदा चंगसन मेनरगा होननमिनबसिना हेना अचुम्बा सॉल्यूशन पुरकनीना ए थमजगे स्टेट की ओइबा बाउंड्री दा मचेत अमता कायबा लेरोय एनी मूव अनटुवर्ड अखोय अनवांटेड पोट लाक्ता रगदी सन ऑफ द सॉइल नी लेबाक सिगी मचानी अखोय सु मयाम न खलिबा फीलिंग नोइगी पर्स अखोय सु चपचाना दुंबा वखंदु चेली अदुना इंटीग्रिटी सोकनबा पोट से फ्रेमवर्क एग्रीमेंट सिना लेता रगदी अखोय तो मिल ले रोय चपचाना मयाम का थिंगमिना से स्वाय थमके बॉर्डर पिलर नंबर मरफुक माथो यंगसिन लाप भारत सरकार के मिहु सिंह क्वाथा खुनौदा थुंगदुना हाना लेरमी हारिबा बॉर्डर पिलर नंबर मरफुक माथो यंगसिन करे ngarang इंफाल थुंगलखिबा मिनिस्ट्रीज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी बांग्लादेश म्यांमार श्री प्रिया रंगनाथन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट एवी धर्मा मेरदी अमदी सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमारना मोरेदगी ngasi क्वाथा खुनौदा अयुकी पुंग 3 ताबा मतमदा थुंगखि मफम अदुदा हाना स्टेशन तौदुना लेबा तोंगान चोंगानबा पॉलिटिकल पार्टी के मिहुसिंग सिविल सोसाइटी कया की लुसिंग सिंग मखोइबु हराउते यामना ओके नौना क्वाथा खुनौरमदा युंगसिलकपनि हारिबा बॉर्डर पिलर नंबर मरफुग माथोइ की फिबम यंगसिनखि मखोइगी माइकैदगी हारिबा नंबर मरफुग माथोइ असि असुमनि हाना फोंदोखि एमपी सुसिगी वांगांग लुसु ओरिबा हरेश्वर गोस्वामीना खुदम संगदम पुथोक्तुना मखोइना सुमि हारिबा बॉर्डर पिलर नंबर मरफुग माथोइ अदुदी अरानबो वाफमनि हाना फोंदोखि
खुंजा सिंगी माइकैदगी हाना लेरमनिबा बॉर्डर पिलर नंबर 34 की मफम अदु यंगसिनबिनबा अकनबा वाफम थंबदगी भारत सरकार की लाखिबा मिहुत कांगबु अदुना हानगी बॉर्डर पिलर नंबर 34 अदु यंगसिनबगा लोदना मणिपुर मियामना हारिबा मफम अदुदा युंगनिबा बॉर्डर पिलर नंबर 34 अदुना अचुंबनी हारबनिना मधुगी रिपोर्ट मरी लेनबसिंगदा पिखटलगनी हाइना ऑफिशियल सिंग अदुना फोंदोखरे मियाम की निमित थरम से चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स ता अयुके पुंग तरेटगी हौना पांगथोकपा हौख्रे तोंगान तोंगानबा मफम कयादगी मियोय कयाना मकोय मकोयगी वाकत पुदुना थबक ओइना ओंथोक पिननबा लाकनखी ngasi sing amasung tampak ki miyoy lising ama helmanas ayuk anganbadigi hauna chief minister ga unakhi Senapati district ki mapau kuledagi kompai min raikhan kobi leisabi ama matam sana masagi anabana maram oduna lengba ot pangamdana lerakpi amabo ngasi chief minister na social welfare disabled scheme gi makada wheelchair ama kosinakhi chief minister na kompai min raikhan gi awabda saruk yaraduna sarkar gi maikedi disabled sing piba kudong sabu sing chapchana pigani masida tha thagi stipend oina lopali sing amaga sangwa su athuba matamda pinanaba hawallagani haibigi hadabasu pk मियाम का मिमा नद्रबी कोम्पई रेन रायखाना मतम सांगना अनाबना मरम ओइदना लेंब ओरपंगमदन लेरखी सरकार की मइलेनबसिंगदा फंगम थोपसिंग फंगना बहोनखिबा कया ngasi फावबा फंगबा लेथ्री हंदक से मिनिस्टर लखलकलिबा खोंथांग असि नोंगाइबा फावी मियाम का मिमा नद्रबा आइकोइगंबा मियोइसिंगदा से मिनिस्टर के थौसिल थौरांग असना तुंगी आशा अमा उहल्ले हाइखी 2004 I class 9 कारिङैदको I कन्न नारगा अदुदगी दुम हौखिबने इसे typhoid su yawe aduga hujiki Japan gi ko kino aduna Japan aduna ne haina hai moina doctor singna tasingna habda neroka to coach oiramba agi uncle gi fry khan ko through magi health gi ko magi murup ne haina habdagi adudagi through him ai lakpane sida kaisu phangde asina first wheelchair asina first ni aina phangmase government side tagi scholarship hoy one manda 1500 pigni hai moina moi du su asigumba grino opportunity si phanghalaga ko smaina grino to ai gumna phanghan ninge harabo leihan ninge moi su aina feel to ba gumna to haninge लम्फेल सना कैथल दलेबा फिशरी फार्म मनाक्ता इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की आईएसके ऑयल सर्विस को अनोबा ऑयल पंप अमंगसी कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर कराम श्यामना हांगदोखरे थरम अदुदा हानसे मिनिस्टर ओरंबा राधा विनोद कोइजम हान मिनिस्टर ओरंबा आरबी मिंगचिंग आई हेमोचंद्र अमदी आईओसी के ऑफिशियल क्यासु सरुक याखी मिनिस्टर कराम श्यामना हाइकिबदा ngasi हांगदोलेबा ऑयल पंप असि थारगा मणिपुरदा पुन्ना मसिंग मरिफुगा तरे सुरे आईओसी की ओइना हुमद्रागा तरे सुरे ऑयल पंप सिंह थमो सिन मियाम की खलगा थबक तोबियो हाइके कई मम प्रॉब्लम मम थुए हाइ कांदा खोइदा स्टॉक ता थाव लेना एत खुदक ता दि बन डॉक्शन ब खोचन ब यामना पैनिक बाइंग अम लेबसे मसी प्रजा सिंह मरुइना तोबिगनु अदुगा अकोइ ऑयल पंप रिटेल आउटलेट सिंह सु खुदक ता अदि त थिंजन ब खोचन बसे रिंदो मदुमा अदि सुमबसी तौदना बा खोइ होना मिनसी अकोइ खुदिंग मणिपुर तुंगी जाति की दे सोब दायित्व लौरिबनी आइगी लेवल दा कस्टम डिवीजन इम्फाल की एंटी स्मगलिंग यूनिट नमयोय अनि लोपा लाख 108 हेनबगे सना केजी अनि ग्राम चाट्रुक यांखै माथोगे कोना ngasi ayok khyathong traffic point mayadagi fare masigi matang da sangapum da leba custom division ki assistant commissioner ki office da pawgi mifam ama pangthokrai Assistant Commissioner R.K. Ranendra Zina Hakibada Fagalaba Miyoy Ani Adudi Punjab ki Patiala District ge Gurpreet Singh Amadi Zogaras Kawi Sana Singh Adu Morerom dagi Putorokpani Haiba Khangmangamle Haiki Bisi sum phaba sum helopodagi adagi akoina sum moi sum namma sum sakhi akoina sum namma ka sum thai ana hadachina totally magi mochop opedise totally change torga कोई येलोसी कोई ना व्हाइट ऑन द पुथोगा रोड ऑन चेंबुगा पुगा अजि फारी ब मोयलिसी पंजाब तकी ngaktani अजि मखा ताबदि कोई ना फर्दर कनुगी नमुता इन्वेस्टिगेशन तो
Manipur University की Vice Chancellor AP Pandey अथवा मतमना फम थादो वाथोक असिगी मतंगदा मणिपुर सरकार अमदि भारत सरकार ना थौसादना लेबबु यानिंगदबा फोंगनोक्तुना ngasi MIT तागयलगी भाइरोसिंग ओजा अमदि स्टाफ सिंगना मणिपुर यूनिवर्सिटी की गेटा वाकनि फम चथख्रे सरुप याकेबी ओजा किरण बलाना MIT की ओनसु एंट्रेंस एग्जाम पांगथोकपा यादबा अमदि तंबलोरबा माहिरुसिंगी परीक्षा हाइदोक्तना लेबना माहिरुसिंगना साउन खुदोंसादबा मायुकनरे अथवा मतमदा वारुसिन पुर ओ हाइखी अदुगा कोई ऑनरेबल बीसी ओबिरिबा अथु मतम दरथोक बिरगा छात्र सिंगी कैरियर मंगन बिगनु छात्र सिंगी कैरियर से यामने इंपोर्टेंट होबा अखोइना छात्र सिंगी अखोइ इचा दौना अखोइ मखोइ बु खनजै अदुगा मणिपुरदा लेरिबा इशू मयाम असेसना अमुक हौजि छात्र सिंगा लाइक तमदना लेबसे यामना नुंगाइते हुजि हुजि लोखोक्ट्रेबने ऑनरेबल आई रेस्पेक्ट तौजबनी ऑनरेबल हाइजबनी अदुबु करीगुम्बा आइना मा ओरम बाइ नहाना डिजाइन तौरनी करीनो हाइदा मी अमखकी पुंसिगा मयामसिगी पुंसिगा कोई मणिपुरदा हौगलाइबा छात्रगी तुंगी युम्बिरन ओगिदबा मयामसिगी कैरियर मांगनदना थंबसे मसि यामना नुंगाइते अखोइ मणिपुर कांसी एना थोलकपा मयामनि मणिपुर कांसी मणिपुर की एजुकेशन सिस्टम से अंगता फगलहलगा अखोइ पृथ्वीगी मयांगम इमान अंगमनबो अंगता होनसे हाइजनी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट CRPC के सेक्शन सामनिफु का मरी की मखादा मियोय मंगादगी हेन पुनबा यारोय हाइना अथिंग थमख्रे इम्फाल वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट न थोपा ऑर्डर असिना कनागुम सिंगना सोकपा पनबा याब खुस खुलाई सिंग पुबा यारोय हाइरे अथिंग बसी मखाताब ऑर्डर अमा थोक्त्रिबा फाबा चनगनी हाइरे हौजि पावगे मलथन अटेनबा ब्रेक अमा लोमिनसी I think we should run at once. Winky's Swiss roll. Yam turabo. Punshibu, Winky samta di piudana. Baba, quick zone gidi Tatis College di. Mamal suma phang puding chamane yo sumangaro pista salabrina. Adu suma takta superlink footing gi offer me amon pirisi di. Tas electric run no sin bagum na yoti sin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sin bayar. I think they are going to get us. Indeed, indeed. I think they are going to finish us. I think we should run at once. Winky's Swiss roll. Yam turabo. Punshibu, Winky samta di piudana. Booking open for office spaces and retail. The key features are retail shop and cafes, exclusive space for offices and the 5th floor, power backup, modern security system, adequate firefighting system, automatic lift, ladies and gents washroom. For further details, please contact the Swan Tower, MG Avenue, Imphal. Contact number 70852-75110. Email us at swantowerarcade@gmail.com. Nati chat lagi ba? Please I chat lagi ba? Election की मतलब ये कभी अतो तुम आमु उन्हें फंगलो असुम तो ना मैंगो सीजन है चट रहो दा तुम हाय ना उनकी इस मैंगो स्विस रोज अतुम फंगलो खांगे दना ब्रेक की तुंगदा मखाताबा पाव पिजरी मणिपुर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ना थांगा केंद्र की MLA तोंगबम रविंद्र गापुन खुसम मदुना था मरी सुम चथरपा फी तुबगी ट्रेनिंग प्रोग्राम ngarang थांगा केंद्र की मनुंग सनबा करेन फाबिद लोसन क्रे थांगा केंद्र की ओना पांगथोकपा ट्रेनिंग प्रोग्राम लोसनबगी थरम अदुदा PDA के चेयरमैन टी रविंद्र यावना मियोय केन सरुप याखी ट्रेनिंग प्रोग्राम अदुदा सरुप याखेबी ट्रेनी यांखैदा सर्टिफिकेट के लोइदना फी तुनबा मेसिन अममंग खुसनखे चेयरमैन टी रविंद्र ना केंद्र असिदा मियोय सनीदा ट्रेनिंग प्रोग्राम असिगी कानबा फंगहनबा पांदम थमले ट्रेनिंग प्रोग्राम असी फंगलबा मतुंगदा नुपी सनी के सेंथोक लंबी लेहलगनी मसिदा थांगा केंद्रदा सेल थुंगी फिबमदा खरदा ओरबसु अवोन पुरपंगम लगनी हाइखी लैबा प्रजा मैम अखोइना थबक लोइना पीबदि ngamba nattamina हजि अखोइना मेचिन खरा पीबो हारिबसे मै पीरा कांदा अखोइना ट्रेनिंग जो लोइना थांगा केंद्र लोचिन तुना पांथोकने ngसाइगी युम गई पालबा अदगी खै लुखराबि सिंग मैम सु लै मै सुबम नहुम लैतबा हिंबद वाजर मैम सु लै सैजदा खै हजि पीरिबा खै मेचिन जेना ट्रेनिंग था मै तौरकांदा मैगी हिंबगी लंबी सिदा खैतांग सेमिलोन खैतांग फगलका मै जीविका मा ओइजना बा खै माने सिनबनि ट्रेनिंग प्रोग्राम अदुदा सरुक याखेबी ट्रेनी अमना असिगुम्बा ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा केंद्र असिदा अहानबोइना पांगथोकपा असि लाइबक फबनि हाइखे हौजिक्ति इमुंग मनुंगी अवाट अपा इचा इशु अमदि अवाट अपा पुनमक्से अमसिना मरम ओरकांदा सिना सुगनोम बतवगा
ꯁꯦꯟꯗꯥꯟ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯃꯦꯟꯈꯠꯆꯕ ꯉꯝꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ZEO Zone 2 Wangwegi Office the District Implementation and Monitoring Committee Imphal West na MP CBG Lamfel amasung ZEO Zone 2 Wangwegi punna sinduna Eco Club School Singda Sek Mana amasung Dustbin Yantopaga Lwenana training program ama pangthokre thoram aduda Education SK Director TS Kiran Kumar Wangwegi ZEO Y Hamsandra Education SK Finance Controller Satona Maruba Miyusing Saruk Yake Eco Club DIMC Imphal West ki Member Secretary Dr. T.S. Hemanandana School Singda Hanglaba Eco Club Amadi Environment Kamari Lenaba Kaya Asi Matau Karamna School Gi Angang Singda Tamangani Amadi Makoida Kangangadagi Haibigi Pandamda Taramasi Pangtopani Haiki ngasi koigi akoibagi film se hongaktana engasagi khal karaktana nongjunungsa ke akaibu orakpasi akoina kamain tawdana khara makhaida su kanba yagadage haibasigi pandamda angang singsida environmental related issues singsi tambiraga makoina heng sauro matamda akoigi environment se kanbada thogdang yanabagi pandamda akoi training program ase pangthok sabani sigi pandam sida akoigi manipur pollution control board nasu hariba angang singsida karigumba environment ki maramda kharadang tambigragadi makoina heng sauro matamda environment kange habai wakhan se laklagadi akoigi akoibagi phibam ase nomata nomadi soina afaba environment oiraktana akoigi hakchang Hana Luna Lana take the Kajan Labangam Gania have a pandam to the program as Pangtok 7. Satkibatang Kungi, Nimidang Punktare Makarom Taba Matamda, Wabaga Lerek Asobama Pada, Townazam Dilip Kabami Ama, Garina Tomnambadigi, Laikidaba Togdokta Senaba Gari Amadi driver Adu Pabangam Davabo, Yaning Daba Fondo Tuna Kaksing District Tangasi Ayopumanga Digi, Matam Kaktana, Ban Hokre. Mesi adugi matang da siyam kiba JS China Sathariba Banasina Kaksing District Sauna Akaiba Piri. Amaromda KSOG Mayokta Lalobu Singa Kusam Naraga Tabak Toriba Mio Singbo Law Enforcers Singna Fabangamdava Amaji Kuki Kangluki Organization Bu Fong Ikaiba Pibabo Yaning the Fongdok Tuna Sachiba Ahing Nungadigi KSO Susanpuna Susanpur the total shutdown Gi Kongjang Sangshin Kibasina Susanpur Gi Mahosage Punsi the Sauna Akaiba Pire Amaramda Watok Asilosinaba Makok Tumba Police Officers Singna Kongjang Sangsiliba Mio Singa Waris Hananaba Susanpur the Tungkre System of Rice Intensification Gi Matang Danomagi Oba Training Program Ama Itai Kuno Mantapta Ngarang Pangtokre Plant and Hill Development Organization Itai Kunona Tata Trust Mumbai CML Manipur RNBA APPI Gi Sponsor Makada Pangtopa Taram Aduda Laumi Singda Law Ubadi Sinariba Polam Singh Amadi Kungang Mangadagi Kangalaba Cell Health Group Tara Marigi Member Samatara Tareta Lupa Lak Mapan Lising Humpu Humdoi Samapan Gisenpam Yantokre Thoram Aduda, Besnobo District DAO, Konjengbam Sitalzait, Ningombam Itai Ibobi, Amati PISDOG, Secretary Somokanta Yauna, Miyakana Sarukyaki, Somokanta Fundo Kibada, Cell Health Group Singda, Pidiba, Senpam Singh, Amati, Laumi Singh the Pidiba, Low over the Sinariba, Kosukulai Singh Adu, Ningtina Sidinaduna, Sentok Lambi, Lehena Bohona Bio High King. We had 350 farmers that we target. Pangtok sa mga project ni, higher project sige dapat tayo na reader amasung spare pump amati we price sing we organic menos siya na we dapat tayo yan. Imphal East District ki Manung Sanba Kaibi High School asi Adet School ama orabasu Mahiroi Sahum Lom Tamduna Metric Parikha da Fauba Afaba Mahiroi Puthokle School asi da Sarkar gi Mateng Pangbina ba haibada Thabak oina onthorok tabadagi School asi gi Oza amadi School Management Committee na Angamba Senpham Puthokna duna School asi Manglomda Sanctionana ba honari Kendra gi MLATS location su Mahake Local Area Development Fund gi School gi Ahianba lam laiduna School buildings hanana ba thabak paikhat pa haure Hiramasda report ama School asi Imphal nagi kilometer 10 palom zatlaga leiba kaibi awang leika de leibni oja sing na kadai bo wana hotnari haibgi matang ISTP da phongdrakura ahan madadi class 6 tagina 10 bawdang tawrami 2006 tagi kulsi murki gadra haidna awabadu leibadagi masi hapsalakpani akogi lower section se
टीचिंग स्टाफ तो अखोई लेजरी सिता गनी पानी अदुगा नन टीचिंग अनि मगा पुन्ना अखोई कुन्नी एप्रूव तौबा ओजा मसिंसी सैंक्शन पोस्ट से अहुमनी ग्रेजुएट पोस्ट अमदी रिटायर तौरगा हुजु फावबा मदु फिलअप तौदना हांगना लई हुजु ओजा अनि खतनी अखोई जा ग्रेजुएट अमगा प्राइमरी टीचर अमगा अदुगी पैसा दुना अखोई सी रन तौरगा स्कूल सी चलाई फी खर लौजे लौजरिबा फी खर जिबौदा फजना सही जी मपुंग फाना फी थीबो ngamdi ahalaman guardian jingina laita lairagi ngaktanina yaringe khoi angang si larik tamhange moi je akhoi gi laiba level da moi je takui tambiraga hektang moi moi makhong ojegina bana madom da ayama pandam ji thammaga sanction jaba Mairoi Samri Rom Laiba School Asida, Hojik Laiba School gi Sang Asi, Laiba Pibam Asida gi Semgat Anaba, Wazasina Kari Karamba, Asa Tauri Habgi Matanga Makatan Funderke. From among those who acquire under 2 times school Hundopani Jawre, buildings of Pula Hundopa, Managing Committee, Wazazinga, Kusan Narga, buildings Amokoina, repairing Masam Tose. Dr. Makonga Gaje, Ako Shinjabane, Siano, Wahapsaliba, Tarapuliba. Adu matak tasu akoi wa hena phajandana reinforce tawjing si tara phajali ba khotle manigom du tara phadana khotana hundoki dana ba khoi thalang khar tawjari adu hojik parsi pai ba khotpa adu khong sa dabsing du angang singa loina na khoina semjan ba sajan ba jen taw ba khotpa khoina smai tawjaman director da kaida mai rena authority satna sabina ba khoi akoi hajaru bane adu we laite seida di sarkar gi di edeta bate gamta laite matungi financial year gum hai tare ano wa sarkar gi education gi ba ahen ba edeta pi ba plan la kana tawdong ngai na moina ba haibi bani adu laikai su lai ba lai oibnina thoidok mateng phangba laite si phodi Oza singna thengnariba awaba sing asi lengakna kaigumba ama tawraga mateng pangbiragadi sarkar gi school haiba adu leitaba khundakpam kendra gi manung chanba kaibi maikai asigi miyamna awaba thengnariba kaya asi swadana kokpa ngamgani haina laikai miyamna su makha tana phongdorakli Jiban kon samgal loina na pawdam jariba ningthakhongim sana jawa mitai kaibi high school kaibi ISTV news Lamphel Fatuleba Employment Actions ki complex de staff singa sarkar ki employees singda 7 pay PU haina wakat mi from chatakrai Manipur lengang na employees singi hak phangandaba bo pendaba phongdoki Thangnaba Tripura government di moi government center tanaduna 1500 crore moi employees singi 7 pay pina bagi damak yang kanda honai asumna akoi gi su lengang asigi mapi pawa besingna koi center government da Tanabiduna Magi Makada Ladiba, employees in Gigi, Nungai Panaba Haiduna, 7 PSC, Atumatamda, PBU, Aduna, Hajadi. How's Amuka Nathana break Amatang Luminasi? Jolip 100% natural syrup, Amasung capsule. You Takpadagi Oirakpa, Awapa Chaiting, Hakjangi liver Soglakpadagi, Uchu Sengaktaba. Haksang soktarakpa, tumba chaba yaraktaba, khong hamba nungairaktaba singbu, phanba ngamba amata ngairaba upaidi, Jolip syrup, amasung capsule. Diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu. A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Enjoy the tastiest bread in town, manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Nati chat lagi ba? Please ay chat lagi ba? Target ki season loy krabadi adu di ma amu hana una bunglaro asum tauna mango season chat krabada adum haina Winkies mango swiss roll su adum phanglaro khangedana Saraswati Coaching Institute Singmirong Khonangkarak Info admission open medical regular course NEET UG 2019 starting of class 25th July special futures supply of the study material from Delhi weekly test strictly in the NEET pattern free studentship secure mark for 80% and above 50% concessions those students who study more than 2 years in medical class hurry limited seat only we nourish your futures break it tung tamakata ba pau amuk pizari
ngarang namidang pung nipan makharom taba matamda khurai salan thongde leiba success school ki boarding de leiba mahiroi ama thauri yanduna siram lei laikhidraba angang adugi imung manung ke miyoi sing laktuna school da sanction na bohonabada police na irang thoktanaba ngak sanbegi thabak lakhot khi school authority ga wari sanaraba matungda asiba haksang postmortem gi damak Zelensky mokta thamkhre Haukiba numit kharani ki mamang digi Khongjom police ki kangbu amana Khongjom area gi akoibada drive sathabada phagalakpa yungo liter sani rom ngasi Khongjom police station gi mamang da mai thadana manghan khre yu mai thaba aduda Thobal gi excise department ki DSP Thoksom Priyo Kumar Khongjom police station gi kangbu amade Khongjom bazar da leiba paza singu saruk yakhi Hauzi loishilakpada maroiba pau amuk kahana Bharat Sarkar Manipur ki apun bagi saktam da kairak payaba thabak laukhulak labadi miyam gi ihul khangna chapchana sarkar asina thegnagani haina sarkar gi wangang loi minister Letau Haukip na haikre amasung border pillar number marfu ka matho yengsin belakwa Bharat Sarkar gi miho sing potha khunau da thungjuna hana leirami hariba border pillar number marfu ka matho yengsin kre Hauji Fab gi di ISTV na pijari ba paw matang asida loizare liyeng tabiri ba mayam pun namukuso amukah na kurumzari